Lijep pozdrav, danas ću pokazati malo logičke sklopove i što se sve radi s njima, koje vrste imamo i ostale zadatke koji se vežu za njih. Pa evo za početak imamo 3 vrste logičkih sklopova. Prvo je i sklop, onda imamo ili i na kraju imamo ne. To su 3 osnovna logička sklopa i ostale izvedbenice sve su u biti neki dodaci koji se mogu zapravo sklopiti od ovih osnovnih sklopova. Zato imamo 3 osnovna sklopa i to je to. U zadacima ćete vidjeti kako dobiti neke složene sklopove ili slično. Crteži za ove osnovne logičke sklopove su sljedeći. Svaki logički sklop ima 2 ulaza i 1 izlaz. Tako da logički sklop I izgleda kao slovo D, ima 1 izlaz i 2 ulaza. Logički sklop ili je malo drugačiji, on ima luk, znači ovdje je luk, a ovdje s ove strane ima nekakav isto kao uglata zagrada i 1 izlaz. I logički sklop ne, ima 1 ulaz i označava se kao trokutić sa kružićem na kraju. Znači 1 ulaz i 1 izlaz. Evo ga. I to su osnovni logički sklopovi s kojima se može dalje raditi i stvarati složene logičke sklopove. E sad, tablice stanja za logičke sklopove su sljedeće. Primjer, imamo ulaze koji se zovu A i B i ovdje u ovom slučaju A. Logički sklop I, ovaj tu, ajmo reći, uređaj, je zapravo množenje. Unutra se događa množenje 2 ulaza, pa na izlazu imamo A puta B. U ovome se odvija zbrajanje, tako da na izlazu imamo A plus B, a u ovome se odvija negiranje, s tim da na izlazu imamo isto to A, ali sa gornjom crtom, što znači negirano. Ili ti ga okrećemo nule u jedinice i jedinice u nule i obrnuto. Ok, tablica stanja. Pa imamo ulaze A i B. I imamo izlaz A puta B. U redu. Idemo vidjeti koje sve kombinacije nula i jedinica možemo dobiti na ovim ulazima. Pa mogu na oba ulaza biti 0, 0. Mogu biti 0, 1. Mogu biti 1, 0 i mogu biti 1, 1. Evo ga. U redu. Kada nam ovaj logički sklop I uđu na nožice A, ajmo reći 0 i na nožice B 0, taj logički sklop pomnoži ta dva broja i na izlazu dobijemo 0. Naravno jer je 0 puta 0, 0. Sljedeće, ako dođe na A 0 i na B 1, znači 0 puta 1 su 0. 1 puta 0 su 0 i 1 puta 1 su 1. I to se zove tablica stanja. Što mi želimo s tablicom stanja? Vidjeti koja su stanja, znači koja su stanja na izlazu, da li su nule i jedinice, u ovisnosti o njihovim ulazima. Znači ono što dođe na ulaz, mi želimo praktički znati što nam dođe na izlazu, znači koje vrijednosti 0 ili 1. U redu. Što se tiče tablice stanja za zbrajanje, imamo sljedeću stvar. Isto vidimo sve kombinacije 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 i vidimo sljedeće. Aha, ako mi uđe 0 i 0 na ove ulaze, rezultat će mi biti zbrojiti ta dva broja, što bi značilo 0. Ako mi uđe 0 i 1, ovo je zbrajanje, znači 0 plus 1 su 1. 1 plus 0 su 1. 1 plus 1 nije 2, naravno jer radimo sa binarnim sustavom, nego je 1. I ovdje kao, za razliku od zbrajanja, ne pamtimo tu drugu jedinicu. U redu. I kod negiranja imamo praktički jedan ulaz i jedan izlaz. Mogućnosti su 0 ili 1. Ako na negiranje, znači na logički sklop ne dođe 0, izlaz će biti 1 i ukoliko dođe jedinica, izlaz će biti 0. Znači samo okrećemo nule i jedinice. U redu. To bi bilo ono osnovno.
i tablice stanja i osnovni crteži logičkih sklopova. No, što ako imamo složene? Složeni logički sklopovi, to jest njihovi logički izrazi, se opisuju sa znakom y. Pa ćemo imati y jednako, na primjer, a puta u zagradi b puta a negirano. I što sad ovdje imamo? U ovom slučaju imamo 3 logička sklopa osnovna. Koja? Imamo negiranje, to je logički sklop ne, imamo množenje i ovdje imamo ispred množenje. I što sad radimo sa ovim logičkim izrazom? Pa ukoliko treba nacrtati ovaj logički izraz, crtamo ga na sljedeći način. Imamo, kao što vidimo, dva različita slova a i b. Pa tako imamo a i b, ajmo reći, ulaze. I idemo redom. Najbolje vam je početi iz zagrade i to ako imamo negiranje od negiranja. Znači uvijek iznutra prema van. Pa idemo redom. Znači imamo a negirano u redu. Imamo a negirano. Ovdje nam dolazi a i izlazi nam a negirano u redu. I šta se radi s tim a? To nam je jedan osnovni logički sklop. Šta se radi sa a? Pa množi se sa b. U redu. A negirano puta b. Evo ga. Puta b. Znači ovdje imamo b i ovdje nam izlazi b puta a. Redoslijed pisanja nije važan. Znači nebitan je jer je 3 puta 2 isto šta i 2 puta 3. U redu, to smo riješili smo zagradu. E sad, ovaj tu dio možete zamisliti kao slovo p, na primjer. Znači ovo sve možete zamisliti kao slovo p. Pa sad, budući da smo to označili kao slovo p, možemo napisati sljedeće. Y je jednako a u zagradi bi bilo b puta a negirano. Budući da smo stavili slovo p umjesto b puta a negirano, može biti a puta p. I što opet imamo? Osnovni logički sklop. Znači cilj ovih složenih logičkih sklopova je da ih samo razbijemo u manje logičke sklopove, to jest u osnovne. U redu, taj p, ovo je samo primjer, ne morate na ovaj način raditi, ali da vam možda bude lakše i da vam se lakše to, ajmo reći, predoči u glavi. Što imamo sljedeće? Znači taj p ili ti ga b puta a negirano moramo pomnožiti sa a. Kako to radimo? Pa na sljedeći način. Nacrtamo jedan kružić kao spojnicu na a ulazu, znači ne crtamo još jedan dodatni a ulaz nikako, nego nacrtamo kružić kao spojnicu, izvučemo, ajmo reći, žicu iz toga a, dovučemo ju ovdje, zapamtimo da je to bio a i šta trebamo pomnožiti sa ovim b puta a. Evo ga. I na izlazu ćemo imati a, znači ovaj a tu, puta b puta a negirano. Ili ti ga y. I to je rješenje svih naših problema. U redu. Šta još možemo sa ovim složenim logičkim sklopom? Pa naravno možemo sada napraviti tablicu stanja. Kako? Imamo a i b ulaze. U redu. Imamo opet različite kombinacije 0, 0, 0, 1, 1, 0 i 1, 1. U redu. Isto kao i kod crtanja krećemo iz zagrade i razbijamo na manje logičke sklopove. Pa idemo redom. Imamo prvo i osnovno a negirano. Znači 0 kad negiramo je 1, 0 kad negiramo je 1, 1 kad negiramo 0 i jedinica je 0. Evo. Sljedeće što imamo, isto kao i kod crtanja, je množenje, pa idemo pomnožiti. B puta a negirano. B puta a je 0, 1 puta 1 su 1, 0 puta 0 su 0, 1 puta 0 su 0. I za kraj nam je ostalo još, znači, pomnožiti sa a, to je b puta a negirano, ili ti ga y. Ono što sam i rekao tu gore,
Znači, nas zanima kakav je izlaz. Nas zanima kakav će biti izlaz, znači kakav će biti izlaz krajnji ako na one početne nožice, to jest na one ulaze, dovedemo određenu kombinaciju nula i jedinica. Pa u ovom slučaju imamo a, znači a, stupac a puta b puta a. Idemo vidjeti 0 puta 0 su 0, 0 puta 1 su 0, 1 puta 0 su 0 i 1 puta 0 su 0. Što bi značilo to sad? Pa, ukoliko, na primjer, na ulaz A dovedemo 1 i na ulaz B dovedemo 0, na izlazu ćemo dobiti 0. Idemo vidjeti je li to tako. Ako na ulaz A uđe 1 i na ulaz B 0. Ako 1 negiramo, to nam je 0 i ovdje je 0. Ako B sad pomnožimo, izlaz nam je 0. Znači ovdje nam ulazi 0 i A nam ulazi jedinica. Znači vidimo da je tu jedinica. I kad uđe u ovaj sklop za množenje, znači sklop i 0 i 1, izlazi nam 0. Pa idemo vidjeti li to tako, 1 i 0, dobili smo 0. Znači možete i tako skraćeno da provjerite za svaki, da pišete kraj svakog 1, 0 ili slično, pa tako dobijete odmah y, znači to je moguće, ali ćete se zbuniti ako bude neki veći izraz ili složeniji. Eto, to su osnove, znači ne zaboravimo, imamo 3 logička sklopa osnovna, i ili ne. I je množenje, ili je zbrajanje, ne je negiranje. Onda za te logičke sklopove smo napisali tablicu stanja, što bi značilo ako na određeni ulaz dovedemo određenu znamenku, nulu i jedinicu, dobit ćemo izlaze ovisne o tome šta taj logički sklop radi. Kod crtanja, znači složenih logičkih sklopova, znači nećemo crtati jednostavne zato što su jednostavni i nema šta previše dalje. Mi ćemo crtati uglavnom složene koji se označavaju sa y, znači taj logički izraz se označava sa y i jednako ovisno o logičkom sklopu složenom koji bude crtamo znači izgled tog složenog logičkog sklopa. Kako? Uvijek ako ima zagrada počnite iznutra i redom crtajte na taj način. Isto tako i tablicu stanja redom počnite iz zagrade pa množite i radite onako kako vam dolazi redom. Znači a negirano, pa onda b puta a i onda a puta b puta a. Isto tako pazite da na operacije koje idu određenim redoslijedom, znači množenje prije zbrajanja i dijeljenje. Dobro, u ovom slučaju nemamo dijeljenja, ali znajte redoslijed operacija. Eto.